inhliziyo ibhlungu yadumala. Imangaba leli jilafa leli lukuzana leli Pirates leli okucoach head coach ePirates ebizela ukuthi azoba head coach afuna sifelele estadium akasitshela webhuti sinabantana zele thina sobaba ungasiboni sinje usibona masimile lapho uthi hayi inhlanje ngoba ngibona ngigcoke lamazazi liyasebenza lekhanda kunomuzi mina imangaba angasafuna ukucoach ePirates akashiye phansi uyazi ukuthi la ekhaya siyahluphekela thina sinayo imaterial asinayo imaterial ethize siyithembele yena uHoto umbekelana umuntu ebenchini lo sithembele kuyena ugcineni ukubona umndawo wahlala ebenchini kuSundowns ingoba abathembele kuyena right back uyazi sithembele kuye lo right back yethu umbeke ebenchini azosifakela undaba ubuyaphi undaba samgcina nini undaba thina ngoba simbone indabeni useqhamuka nje azozidisa costing king noma ngaxolisa lento leyo kuthina singabalandeli bePirates sithatha isikhathi ukuxola thina ngeke size simxolele undaba usikhostile namhlanje into sasizele lana thina sazela amaphuzu amathathu kuphi lapho get sazodraw team efika kanje isiwelele sifile imangaba lo coach yamhlula iPirates akahamba ukudla okunopelepele sikudli la ekhaya umzondelani uTito